tempat lah biasa. Tongwak kasar di dia, kayak ngimpi indah di. Oh. Mitos. Dari ngadaguan lain Mas Are. Aduh, Ana di rumah sendiri. Ana gabut. Ana mesti lihat proyek Ana yang di Lamping. Wah, Sultan keluar. Dagingnya, tuan wawas batangan. Sikat. Hei, jemret. Aduh, juga Sultan, boy. Jemret. Goblok sih wanianan, ngejambret lemur aing, kehead mah. Gak, Ana tidak apa-apa. Ana cuma kaget. Aduh, itu tas Ana tolong ambilin. Aduh, Ana perlu ngobrol sama ente. Kira-kira ada tempat tidak yang bagus di sini? ada Sultan, ayo ikut aja sama saya. Yuk. Anaknya nih saya teh terbut aing. No, jerman ieu. Gelut aing. Nya lapar, nya teu isuk aing teh gawe wae ieu teh. Balik ka lain mah lapar. Aing lakare. Bisa gede kecil kene. Saat di China itu. Oh itu beningan di pampet. Kampret saya mah pedang kayak aing we. Digawean wae Pak, gue tak jebak senarit teh. Iya. Digawean wae batur. Yuk, coba aing pampetan wae dah. Harit dan doma ya. Tarik ngari tapi aing boga gawir. Nih ba kieu euy kujukut duh. Bisaan gawir lah. Yan tamah-tamahan yang rumah. Udah karung yuk. Oke lah cepat lah balik lah. Ini babat banget. Emang jelema teh pegu dengan aing capek-capek. Aing teh. Hei. Dia mana? Naon maneh? Ya. Wah, ngor saja jelema teh. Mana bangor boga kokot teh sia. Udah. Yuk. Naon maneh? Itu kan gelut ka aing, hah? Goblok. Naon maneh? Naon maksudna maneh eta? Naon? Dan cai anu ka sawah urang. Dia boga sawah? Boga. Aing ge boga di dinya Eta sawah. sawah aing masangana lamun pare aing wacayan mau jadi. Saruan we ge wacayan mau jadi. Situ nyaho. Itu tutut aing parah gara-gara di pambatan caina. Eta usaha aing sakit tutut teh. Aing usaha dina tutut. Lamun aing teu usaha kana tutut, aing daang naon? Aing geus tasna ribut jeung aing lah. Pak goy teh. Saya jangan gelut ka aing, ha? Moal sieun aing mah hayu. Ayo. Gaskeun. Tuh aing geus handap nih. Aduh, ngomong-ngomong, ente punya kerjaan nggak? Terboga Sultan. Payah bener ente. Oh,
Seperti itu selalu. Kalau begitu, ente bisa ikut aneh. Mana? Ente jadi bodyguard aneh. Aneh punya proyek di sini. Aneh ceritanya nih, mau bikin perumahan. Dari Selat Sunda sampai sini, aneh bikin BTN. Semuanya? Iya. Aneh sultan, urus banyak. Emanglah sultan di Arab gawe naon gitu? Anak di Arab jadi kurir. Anak nganterin paket. Yang aneh anterin tuh paket emas. Tiap aneh nganterin, aneh bawa ke rumah. Aneh jadi sultan. Emas banyak. Oh iya. Ini ngomong-ngomong, cuaca panas amat. Anak gerah. Anak biasa di Arab, langit anak pakai AC. Aduh, anak sultan. Aneh rencana mau bikin BTN. Aneh buat kampung ini gersang, kayak di Arab. Kalau begitu, ente ikut aneh survei ke tempatnya langsung. Nanti aneh kasih emas batangan ente. Ente bisa jadi sultan. Enak aja sama sultan. Ayo. Pakai palang kita tangan kosong. Tangan kosong tuh lah. Minta bro. Buan. Menang urang teh. Suaranya minta ganeng kitu. Itulah. Sudah kacamata. Oh, kita mau pakai PC lagi. Mana naon ini mah? Siang, ha? Yang benar nih ku aing. Anjing. Sama dua. Anjing. Gas. Dia tangan, ha? Guys, ada mah. Bergerak secara baik-baiknya. Yuk. Anjing ini goblok gua aing mah tadi gotong. Pilih kasih. Si anjing mah. Kita kunaon kot-kot ribut gitu ngarewa. Nah, itu masalah sih aing dipampet. Ya, aing tadi ganung bebu. Harusnya sih emang aing. Non, gitu non. Kita ribut aja kolot nyewa. Cai tah iya. Mana? Naon? Maksudnya tuh cai aing dipampetan. Oh. Cai Allah kata. Aing ke sawah, kan aing boga sarua. Penting nama masalah cai mah. Beja mah kawet baik di jen BTN. Aing ngadenge atau mah aing teh narima teh kaya nage dalam mentikakeun jen BTN teh. Eta masalah tepat ulin aing ti baheula. Tuh kumat tangka jauh mulah ditut nepat eut-eutan aing jeung barudak. Nya eta dinya. Historina loba lah pokona mah. Aing teh enak masih kena kebayangkeun tuh jeung barudak tuh juga ketetangkelan keneh di situ. Lain itu teh saha keran artinya. Mungkin BTN di teh saha di sawah teh. Sultan galing. Sultan naon? Manya solusinya cara ngatasi dia supaya bikin BTN. Manya Aing buka kawauhan. Jago ribut deh. saha Karena demat raket. orang mana eta teh? Orang dinya. Oh, anu orang dinyatali na sama ke Ciberem. Betul. Tah, aing pernah ku si eta dicarikan nanti tadi. Heeh, jago ribut tak. Mau ke Peci Berem. Si eta Tuh sama panjang umurna. Tuh. mana? Tuh si Sultan teh itu tuh. Eta. Enak kumaha enak. Ini semukanya aneh nah, maksudnya gitu. Gaskeun. Niat teh ku aing dicacan ku aing jak cadak tinganan. Anjing. Ajudanannya. Iya. Ini tempatnya. Anu nanti bikin perumahan di sini. Ini tempat luas. Ana beli pakai emas kiloan. Aduh. Sedikit banget kayaknya. Ini bisa jadi bisnis besar. Aduh, aneh ngomong jadi balelot. Ana gak bisa bahasa Sunda.
Tina naon. Balelo lagi. Ting mah lancar. Siapa tuh Sultan? Ini. Ente Sultan. Ada apa ini? Ngomong-ngomong Tenang ente. heula. Naon ya? Ya, Naon? iya ngomongna si Sultan ya. Naon Iya, gitu. PTN di dia cenah ge. Emang arek naon kah? Dia sawah aing, dia sawah aing. Tenang dibeli ku Sultan mah. Ada Sultan. Boga duit paraha maneh. Tulisannya banyak. Tapi kenangan anak juga banyak. Ana tak peduli masalah kenangan ente. Tenang dibayar mahal banyak Mas dia. Anak juga gak peduli masalah uang ente. Ente ngeledek ini. Gak apa-apa. Aku bah. Madoh. Aing jangan les laki dulu ih. Dina ribut kieu. Jangan lah. Oh tuh ngebak deh lah. Sip. Capek. Woi. Ente siapa? Ana mat lakek. Lakek. Ente ngapain bawa teman? Ana Sultan. Naon di sawah ieu? Ana mau bikin koi beten. Bisa. Nyaho sa jeung aing kumaha ayo. Milu aing. Ayo. Ajan. Siap. Ente berani sama Sultan. Ayo. Aing menang. Aduh, aing menang lagi. Menang lagi. Aing kalah. Aduh, aing Sultan. Fulus banyak. Aing eleh. Woi, ajar. Ajudan goblok. Balik lah.